Amen, and welcome back to Ministry Gifts class. Ia, toe whatalofa atu tātou mta upu o le mea alofa mo ngā luenga. This is Harold Ritter from California. This is our last week together, or last day together. Ia o Harold Ritter lea mai California, ia masion to olua. Ia o le tātou aso muli nei o le tātou mta upu. And we're studying the ministry gifts from Ephesians chapter 4 and 1 Corinthians chapter 12, verse 28. Ia maoloa o ina I tātou I mea alofa ngā luenga mai le Efeso mta upu e wha, ia mane muoko I nito whai upu e mta upu suma lua, whai upu lua valu. Let's turn to Ephesians 4. We want to read our theme scriptures. First, this is Ephesians 4, 11 and 12. So lau tusi le Efeso e wha suma tasi suma lua whai upu. And he himself, Jesus, gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. Na ia tu ina mai fo inisi e whai ma apostolo, o isi fo I e whai ma perfecta, o isi fo I e fola le tala lei, o isi fo I e whai ma leo a toa ma wao. For the purpose of equipping the saints, getting you ready to serve God, Ina ia wha atoa ina aile au pa ia la tau te whai aile ngā luenga au na ia tina e aile tino keriso. yes, for the work of the ministry and the edifying or building up of the body of Christ. Ina ia whai ono ngā luenga le au na ma ia tina e aile tino keriso. And let's also look at the references for this same list, but just a little different presentation. Ia tātou wawa aila e lesi fo I mau o loo mai e lava le lisi lea ai eselo na au wala au mai ai. So 1 Corinthians 12 and verses 28 through 30. Mo koni to es fulu le lua fai upo e lusu mal valu se ia o tolus fulu. It says that God has appointed these in the church. O lo fa pe mai fai upo lua valu fa tuina fo ia le tu ele kalesia e mua me nei. They're part of the body, they're part of they're part of the team. Amen. E tātou loa le lei ofisa nei e lima o ila tu o vaenga o le tu tino lea. And we need all the specialists to produce a winning side. Amen. An tātou te mana o mia o na malolosi uma vaenga nei ina im whai una wha atu mawina lo tātou manu malo. And God appointed these in the church, first apostles, second prophets, third teachers, after this miracles, then gifts of healing, helps, administration, variety of tongues. O fatuina fo ele tu ele kalesia foi o pelo valu e mo apostolo o lona lua perfecta o lona tolu o pito ane iaio e fai va venga ile mea alofa e fa malo loa I mai o e soani o tai o ngana ese. Amen. In verse 29 it says, are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? Foi o pula lusu mleiva o apostolo uma ea, o perfecta uma ea, o uma ea, o fai va venga uma ea. So we've looked at apostles, we've looked at prophets. Today we're going to skip teacher and focus on, the evangelist. E o tātou wawa ai lai apostolo, o tātou wawa ai fo I perfecta o neila, tu muna o lai wha amisi tātou whaia o ngala tātou o saolo I le whai evangelia. Yes, the evangelist, it's loosely defined as the one who brings the good news. O le whai evangelia, o le lātou, o le whatumtumunga o le lātou ngā luenga, o I lātou le au maia le tala lei. So there's two questions on the test. Everyone say test. Ia mantua fo le tātou mea lanu mōmōra le a, e lua la fesili e lua tō suenga. There's two questions on the test that come from this day or this slide right here. E lua la fesili e saumel suenga e saumel tātou slide lea, po le tātou notes lea, le aso nei. The first one is, who is our New Testament example of an evangelist? O le fesili, o aila le tātou whai evangelia, o aile whaataitainga o le tātou whai evangelia I le whiaringa fau. And the second is, what is the message of the evangelist? Ia ma le fesili lona lua, o le a le lātou whiau o lo ta'alai, o le a le whiau o le whai evangelia e tau. So the evangelist, again, by definition, is the one who brings the good news. O le ola whauinga I le upu whai evangelia, o le tangata lea na te au mai le tala lei. And when the word gospel, O le upu lea gospel, pe sau le upu lea gospel.
Yeah, it's actually an old English word. Talks about basically the mood or the emotions of someone who hears the truth about Jesus. Le upu le kaspea lo le upu leva lava i te tonu o le whaatala le inga. Au lona winga le upu lea e whamatala ina whaape ngana e leni o se langona po o ni whaalongona. E whaatataua i le tala po o le whiau e winga ia Yesu. When a person hears about Jesus, that God loves him and Jesus died for him, A ona whaafonga le tangata ua i le whiau lea e alofa le tua ia te ia pena maliu Yesu mo ia. even the hardest person begins to smile and begins to go, really? E o le tangata fu ile e whainga kālonga o langa. E kei mea whaalongo i le whiau lea a mata whapea. Ea, e sao. Wa mata o na ata ma. It's a message that causes a change. It's a message that causes people to smile and be happy. O le whiau le tala le lei. E a mata ai o na whaatupu le fia ma whaatupu suinga i soifua maolo tangata. So they said when people come under the gospel, it's a good spell. It causes them to smile and be happy. O lo ia le tala whapea o le teimi e sau o le tangata i lalo le whiau o le tala le lei. E whaatupu e loi i o na fia ma iei winga ma iei suinga le lei wa tupu. Because it's good news. Amen. Ai se aleanga o le tala le lei. Amen. So the main message or the main theme of an evangelist is Jesus, pure Jesus and salvation through him. O le whiau ma oti po le whiau tupito ale tangata le whai avangelia. O Yesu lava ma le whaaratanga. The evangelist will preach Jesus from any scripture. O le whai avangelia foi. Po le a lava le tusi o tusi pa ia ma le mau o tusi pa ia. E ngake vai loa ko lava Yesu ma ia launga ina Yesu o se mau lava o tusi pa ia. Because when he looks at the Bible, he sees Jesus in 66 books of the Bible. Awa ia va ai le tusi pa ia na te loa tu Yesu i tusi uma e ono sfulu ono le tusi pa ia. You know, the Bible really is the testimony of Jesus Christ. Amen. Ia ma whaamaonia i e saa o le tusi pa ia o le tau tinonga e winga i ake riso ma Yesu. E winga i ake riso Yesu. So let's start looking at this one Philip. He's our example of an evangelist. Let's go to Acts chapter 6. Su e lalau tusi le ngā luenga e ono. Tato wa vaid malo Filipo le whai evangelia. It says in Acts chapter 6, it says that the church was growing. Ile mta upo e ono le tusi ngā luenga whai mai ua tupu le lotu mto tele. It says in verse 1, it says, in those days the number of disciples was multiplying, and then there was complaints. Whai mai whai mua le mta upo e ono poi o whaato o tele ina ile au so ua tupu ai le mui. O le ele nisi ia e peru a wā ngalo. Yeah, it was. They were complaining about the food. There wasn't enough food for everybody. Wa mui tangata e winga I mea ai o ngā le lava mea ai. You know, when people get hungry, they can get pretty angry. Amen. E Silvia le lei a pe a o ngai fia ai sa moa. Ia le na. At verse 12, it says, they brought all of the disciples together and they said, it is not desirable, it's not prudent, it's not good for us to leave the word of God and start to serve food. Ile foi upula e sfulu ma le lua. Foi upula e lua o lo fa pe mai ei. Ona tala ina le to tino nga fulu ma le to lua o le to tele o le au so o fa pe atu. E le tau ona ma to tu o le fionga le atua. Ai tu fai o loa. It said, therefore, brethren, look among yourselves for 7 men that have good reputation, that are full of the Holy Spirit and have wisdom, and appoint them over this business. Foi upo e tolu o le nei le au soi na filifili ia ni o tou se to fito e tau le leia e tutumu i le anganga pa ia ma le poto ia ma tou to fia i la tou i le nei faiva. Amen. In verse 4 it says, but we, the 12 disciples, we will continue
we will give ourselves continually to prayer and the ministry of the word. A oi mātou te whina i le talo talonga ma le au na i le upu. This saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Ghost, and Philip, and Proctorus, and Nicanor, and Timor, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte from Antioch. Whai upu e lima whai mai ua le lei fo i le upu i le to tele umalava. Ono filifili lea i la tau ia se te whano. O le tangata ua tumu i le whatuatua ma le anganga pa ia. Ma Filipo, ma Pokoro, ma Nikanora, ma Timona, ma Pamena, ma Nikolao, o le Antioka sa lotu i le lotu o Saita. Amen. So Philip began his, if you would, ministry career as a helps minister. He was involved with serving food. O Filipo la ele amata nga luenga fa evangelia nga amata maila nga luenga fisosoani le o le alu e tufa me ai tono lotu. It says verse 6, it says, they were set before the apostles, and they prayed and laid their hands on them to impart an ability to serve. Il foi upula e ono fe mai wala tu atu ya te ila tau i luma o le au apostolo ona te talo le am fa e o la tu lima i o la tu lunga. So Philip started in the helps ministry, or he was helping other ministers. O Filipo la na amata i nga luenga fisosoani na i fisosoani isi au na le tua. And it's not unusual to start in a lower office, and then as you prove faithful, to be advanced. Ele ma sani la le mele le taimil nei o le amata i ngaluenga fu ngai pi fa tau va le vai. Ona e tamfai la ia le pursue pe tamfai a tuli lo fa maoni. Ona fto amfai le ona fa solo o ilunga. It's not unusual to be to start, as a new Christian, it's not unusual to start at a lower rank to prove your faithfulness. Wo se ato e maua le mele o le ele kai a maua ngo fiel mele o lo amatala ititi. Ai ke fa maongi ka mai mele se ia o inga fa maongia o e o tangata fa maoni ona fa solo le o i nga ilunga. Se ato e maua. Let's look at for a moment. Go to 1 Timothy 3:6. 1 Timothy 3:6. So ela tusi le mo Timoteo e tolu foi upo ono. 1 Timothy 3:6. It's talking about the qualifications for an elder or a pastor. Ole tusi le olo mai ia mea ma fai ona pasia ai po mea e te tau ona ausia ina ia fai ele tangata ma toi ina po e fai tangata fola pe fai ima tangata fai fe au. In verse 6 it says this person who's going to be in a ministry office should not be a novice or a new convert, unless they would be puffed up with pride and fall into the same condemnation as the devil. O le fai upula le ono o le atatu to tala noi me ia tai o na lo fi mai o fai upule ono lo fa pe mai mo Timoteo tolu e le se fatu a lotu ne I fa feteina lo na loto ona pa ule o ia le fa sala al ti Apollo. So when someone is brand new to the faith and they've just become a believer, A fai a tau sangata e fou ile to atali a Yesu. They should not be put in an office right away, but they should be given lesser responsibilities to prove their faithfulness. Ele tau ona vave ave e se tofi. Ale me tau ona tu iai ni tiute poni mata fai oi. E fa maoni ai lona fa maoni mua. So let's continue to look at Philip. We'll go back to Acts chapter 8. So su ela tusi ile ngaluenga pe tato iai. This is Acts chapter 8, verse 4. It said there was persecution in the city of Jerusalem, and the disciples were scattered everywhere preaching the word. Ile ngaluenga la e valu foi upo e fa o lo fa pe mai wo solo foi e na fa sala la wina mala tou fola atu le tala le yo le upu. Everyone has a ministry of reconciliation where we're to tell people about Jesus. Mantua fo ile tato ngaluenga po tato au nanga fo ile ta o le ngaluenga o le fa le leinga. E te tau na o umalava tangata tau fo iso skesiano au na o fia ngaluenga le ta o le ngaluenga o le fa le leinga e o atum ta la Yesu.
And we're to exhort them, be reconciled to God, come to God. He's not mad at you. Ai mana o mia on tātou apo ina i lātou mo tātou whai atu. Saule li ele o ita o ia te oi. But some people they have an endowment to not only to preach the gospel, but they have signs that follow the preaching of the gospel. So stangata lava i le naunga le e tala i tala le e lava whailonga mawawenga e muli atu i le tala ina na po le whiauna tala le. And we see in Acts chapter 8, verse 5, it says, Philip went down to the city of Samaria and he preached Christ to them. O tātou mawala le whaiupo e lima o le ngaluenga e walu ua lui fofo i Filipo i le aio Samaria ua tala i atu keriso i ate i lātou. So that's the evangelist. His message is very simple, Jesus. O le ngaluenga lana le mea ta o le whai evangelia e whaingofia lan whiau o Yesu. Or we could say salvation, pure and simple. Pe mwhai ona whaapea atu o le whiau o le whaalotanga e se lon whaingofie. And when an evangelist pastors a church, everyone in the church gets saved every Sunday. A whai whiau le tangata whai evangelia i se lotu. Yo ngaka ka loko e whaalai ngā lātou i sauma. I'm just kidding, but but an evangelist is happiest when he's in front of the lost. Ai ole mea le nei po le official nei ole whai evangelia. O lona fianga po lana mausa le mea le ole tū i lumo o anganga whinga e le loloa e le Italia ina Yesu. Yeah, let's look at verse 6 here. It's very important. Sila la whai upo e ono e se lon tāua. It says, the multitudes with one accord, they listened or heeded the things that were spoken by Philip, hearing the message and seeing the signs which he did. Whai upo e ono whai mai ua nau le moto tangata ma le loto ngatasi upu na whai atu ai e Filipo. Wala tau whaalongolongo ma wawa ai I whailonga ua whaia e ia. Amen. You see, amen. His message is salvation, pure and simple. O lana whiau o le whaalotanga, whaingofia ia. It's Jesus in the morning, Jesus in the afternoon, Jesus in the evening. Amen. O lana whiau e peia e Yesu le tai au, Yesu le auli, Yesu le fiafi. Amen. But what distinguishes him from a normal person is he has signs and wonders that follow his ministry. Ale me whamaonia I o le tangata leo le whai evangelia e fua I lunga o whailonga ma wawenga e mulimuli a te ia. For it said in verse 6, it says, they saw the miracles which he did in verse 7 for unclean spirits crying out with loud voices. They came out of many who were possessed, and many who were paralyzed and lame were healed. I le whai unga le whai upo e ono alua ngai le whai upo e fitu whai mai. O wa ai whai longa o whai e ia whai upo e fitu. A wa ua o I whafo nganga leanga I tangata e to tele sai ai. Ua alalanga ma le leo tele. Ua whaamala o ro ina fo I e sa mamai I le supa ma pipili e to tele. Amen. And there was great joy in that city. The gospel brings joy. O le whaiupo e walu whai mai ua tele lava le oli I lea ai e tau me e tātou o le whiau le tala leina te au maia le oli. Amen. Amen. Verse 13, it says that Simon also believed what Philip was preaching and was baptized, and he was amazed because he saw miracles and signs that were being done. On whai mai leo le whaiupo e suma le tolu o Simona fo'i ua talitonu ia ua papatisoina fo'i o ia ona whaatasi atu lea o ia Filipo ua matua o fo'ina o matamata I whailonga ma wawenga tele ua whaia. Like we've said when we compare Ephesians 4:11 with 1 Corinthians 12:28, E pe ono whai atu o le tātou mea mai le amatanga o lo tātou tau mo whai e whaatusa le Efeso e whaasu maltasi anga I le muamua Korinitos lua suma le walu. We see the word evangelist in Ephesians 4, but we see the word miracles in 1 Corinthians 12:28. Ono lo tātou wawa ai atu I le upu whai evangelia I le Efeso e wha ai o le muamua nito suma lua suma le walu o lo tātou wa ai atu ai le whai I le whai wawenga o le whamatala ina nai whamatala e Paulu. Because what Paul is trying to do is he's using a teaching technique. O le mea o lo tam whai Paulo e whai I o lo whaonga ina e Paulo ia ai kia wha ale whai a onga. He left the word evangelist out, so you would think
Evangelists and miracles, they go together. Evangelists and miracles go together. Ona mafaufau ia tamalo Paulo o mea nei tau no fatasi e alu fatasi fai evangelia ma muli ta ai ia vavenga o mafoanga na mafaufau malo e o fatasi me ia lua. And like I said, evangelists can preach Jesus from any scripture. Look at Acts 8:35. Na luenga e valu tolu lima pe ono fai atu o le fai evangelia e fai ona ia launga ina Yesu mai so se maula vol tu spaia. If you know the story here, is Philip was caught away and he met the Ethiopian eunuch. The Ethiopian eunuch was riding in his chariot. O iolo ta ua ina walu ese Filipo a lenga na la fitau ila ia le male eunuka fo ile Ethiopia. And Philip met him, and the eunuch was reading from Isaiah the prophet. E maua tula e Filipo le eunuka lea o lai fai taula na tusi pa ia ile tusi al profeta Isaia. In fact, he was reading from Isaiah 53, verses 7 and 8, and that whole chapter is about Jesus. E maua tula la fai tau te malo le Isaia lima tolu fai upo e fitu ma le valu. Al mata upu a toa laval na Isaia o lo tala noa ia Yesu. This is what you call the low-hanging fruit. This was an easy one. Amen. O le mea tongu a lea ka o le fua fo ile o le tau lalo a le ave ile fua o le la au ai la kalaka i lalo le palapala. E ala i e koe ngā mea lea. In chapter 8, verse 34, it says, the eunuch asked Philip and said, I ask you, of who does the prophet say this? Is it himself or somebody else? Who's he talking about? O lo tātou mauala le whai upu ilunga atu whai upu e tolu suma le wha o lo whesili e leo nuka ia Filipo o lo whapea mai o whai mai le nuka ia Filipo o whapea mai so whesili atu a ia te oi o whai mai le nei mea e le perfecta ia te ia ea po se tasi tangata. Amen. Verse 35, it says, Philip opened his mouth and began at this scripture to preach Jesus to him. On fai mai le fai upu so ane ai tolu suma lima ona tau tala atu leo Filipo ua fua I lea lava tusi ona folofola ia te ia o le tala le lei a Yesu. Amen. Amen. And literally an evangelist can find Jesus in any text. I've heard some amazing sermons. Amen. E pe ona fai atu o le fai evangelia. Nga ke iloa atu lava I le fe au e tala I Yesu iso se mau lava tu spa ia. Amen. So the evangelist is the one who reminds the church. The evangelist reminds the church of the lost and dying world. O le ngaluenga le fai evangelia e fai na te whaamanatu I le ekalesia po le lotu le atua le lalo langi pa uma le o langi le ilo loa le ilo langi le tātou te iai. He's continually thinking about the lost condition and the need that people have for the gospel. O lona mawhau fo I e halu ai tangata I e le ilo loa ma le mana o mia o lo latu mana o mia I na iltala le. And remember the finger that is the evangelist, it's the longest finger because it reaches outside the church and it touches the lost and dying world. Ai mantua fo ia tama I lima sa whain whaataita inga. Le na tusi ai o le lima loa vale, o le lima pita o mi lava lea, walan whaatusa I le whai evangelia, wao ia le maola na apatu I whafo atu le kalesia, malave ina tangata le loa. Let's look at Matthew chapter 18. So elo tusi le mata ia suvalu. 18 verse 11. Suvalu fo upu e sumaltasi. How many know Jesus is an evangelist? Amen. To fieta to sila fio Yesu o ia o le whaaola, o ia o le whai evangelia. You know, in verse 11, it says, the Son of Man has come to save that which was lost. Whai upu sumaltasi mai awa ua sau le atali o tangata o le tangata e whaaola ile na leiloa. It says, what do you think? If a man has 100 sheep and one of them goes astray, does he not leave the 99 and go to the mountain to seek for the one that is straying? E mai Yesu penia wha o tau, le si winga o le aso tau maa whau. Ai se tangata o iei ni maa moe se lau, a whai e se le tasi, na te le tu ua ea le iwanga fulu ma le iwa I maunga, ai alu o ia sa ili le nana se. And it says, if he should find it, I say to you, he rejoices more over the one sheep
than the 99 that did not stray away. Pesuma le tolu a fai fo ina te maua e moni o te fai atu ia te otou e tele lona oli i lea ai titi i le iva nga fulu ma le iva e le ise. Amen. Amen. And the Bible says that the angels in heaven rejoice every time that someone receives Jesus. Al tala le tuspa ia e mano ma mano a ngelo o le langi oli ma pati pe a fai a e saule anganga e tasi a Yesu. Amen. Amen. Verse 14, it says, "It is not the will of your Father who is in heaven that one of these little ones should perish." Not even one. Fe mai la ia lol fai o pesuma le fa e fa apelo o tou tama o i le langi e le fina ngalo ia ina ia fano se tasi o i lato nei e fa atau vaa. E le fina ngalo le atua i se kangakas ko akasi ai alu ese. Amen. Amen. And it's the supreme gift of an evangelist. An evangelist has the ability to bring people to a decision. Ole mea lofa maua lunga lava ole fai evangelia awa o ia na te au maia le anganga na le iloa i le fai o lana filfilinga. And that's the common thread, is like he can get people to accept Jesus, that you and I, we could talk to them all day, but they won't listen to us. But an evangelist, they just listen right away. A fai ele o tātou ni fai evangelia. E pole le ia le aso tātou tala noa le tangata e lātou te le fia whaalongo iai tātou ma le tali ia le tātou whiau. Au le taimi e tala noa le tangata lea ma le tangata wa iai le mea alofa leo le fai evangelia. Fai evangelia ina. Leo whiaku. O le kaimi e tau tālai, fai filfilinga le tangata lea. Amen. I've seen Amen. it. They're God's salesmen. They have a supernatural ability to get people to make a decision for Christ. O tangata nei o fai evangelia wa iai le anga wa whapitoa mai le atua e ma fai ona lātou a sosoani tangata e fai ona fai lātou fai unga ma mai e talia Yesu. Proverbs tells us that the one who wins souls or wins people to Jesus is wise. O lo tala noa ele tala al tuspa ia fe mai o le na te manu malo ina le tangata o ia manu malo ina le tangata mo Yesu. That person, the blood of Jesus will cover a multitude of sins. Ia fe mai o le toto Yesu ua ufi ai pe fulu ina ai ia ngasala i lātou e wo mai a te ia alfa upule na mta upuna futasi tol fulu o fata o tolo fai o lo fa apea mai ia manu malo ina nganga mo le poto. The ones that win the lost, they have a special reward in heaven. Amen. Awa o lena te manu malo ina lena leiloa e maua lona tau I whapitoa mai le langi. There's a country called the Philippines, and did you know that the Philippines was indirectly named after Philip the evangelist? E eila le malo e suafa ia Filipaina po Filipino le tātou te whaingoina nei le taimili nei. Ai ki sila fio le ingoa le a Filipaina po Filipino na maua mai ile ingoa o Filipo le whai evangelia. Amen. Amen, because there was a King Philip of Spain, and King Philip, of course, was named after Philip the evangelist. Awai ai le tama aloa e sau mai I Sepania e ta o le tupo Sepania o lona ingoa Filipo ana whaingoa o ia Filipo ono Filipo lo ta o le tuspa ia. So maybe the Filipinos have the call of an evangelist on them. Amen. Ia na iai lai Filipino ai talitonu lava na iai le vala au o le wha evangelia ina ia I lungo ia. Some modern evangelists that you might have heard of, one who did great work in Africa is T.L. Osborne. Ia le sta malo le iai la ia I whai evangelia ia o le taimile nei. Ia o te talitonu ano na e whaafonga I o lato ingoa. Le silea whai evangelia I longa fo Isaia Ferika o te malo ingoa ia T.L. Osborne. Yes. T.L. Osborne, Africa used to be called the dark continent. Dark, not because of skin color, but dark spiritually. O Ferika la I taimi sa whaingoa ina o le nofoanga o le pongisa. E le ngatala e ona e uli tangata. Le I au tono o Ferika e tumu I mea I o nganga leanga. But over 50 years of ministry, T.L. Osborne, so many came to Jesus in Africa. Ile ova male limas fulu tau sanga o le soifua au no le tamalo le I Afrika. T.L. Osborne tele tangata na suia mau mai ia ke riso.
And then there was Reinhard Bunke that kind of carried the baton. After TL, there came Reinhard. Na mua la tial aspon au tua mai pe fo linga mai na so atu pe na pasile fu alto inalea il tangata sa mai sia mani swafa ya Reinhard Bunke te lona e fa fonga fo. So he also was a great evangelist, and his famous saying was, from Cape Town to Cairo, from one end of Africa to the other, he wanted to see the gospel preached. Ia olana fo ile anga luenga o ia le tasi fo yo fai evangelia sili o le taimile nei. Ia fo ile ana fa aula ina le tele o tangata mtala ina tala le Afrika. I always say that we have to pass the baton to the next generation. Ia le nae umai le fai au ia le mele na o le fua e fasa moina I tātou tālonga o le molinga fua. Aolo o mai le fe au e te tau ona e pasia le fua I leisia ngā tupulanga o muli mai. You see, God has no grandchildren. God has no grandchildren. O le atua e le eini ana whanau o whanau. E le eini whanau pe le eini grandchildren a le atua. No, God only has sons and daughters. Amen. Pau ale mea I le atua e iai le atua na o na talii ma o na whawhini. So each generation has to reach that generation. So se aunga tupulanga la e te tau ona a apa hatu ma whaise whainga I lesi aunga tupulanga muli mai. Christianity is one generation away from extinction and one generation away from full acceptance. Ole keusiano fo ila e whai ono whampea tu e tasi alo na aunga tupulanga wau. Ele ingi whainga aunga kupulanga ile soifua whar keusiano. Tasi lo lato moe, tasi le autu, tasi mea umalawa I tono le tonunga keusiano. Let's look at Acts 13:36. Acts 13:36. So ela lau tusi le ngaluenga sumal tolu onol whaiupu. It says, for David, after he had served his own generation by the will of God, he fell asleep and was buried with his fathers and saw corruption. Acts 13:36. Tolu onol whaiupu o le ngaluenga sumal tolu o Tavita foi ina ua uma ona au auna I le fina ngalo le atua I lona lava tupulanga, ua moe ia a ua whaatasi ina atu iona tama ua o foi ia te ia le pala. Each one reach one, where to reach the people around us. O I tātou, na walau ina I tātou ina I mwhaiona tātou a apa atu I tangata o lo si o mia I tātou. So like T.L. Osborne, he passed the baton to Reinhard Bunke. Pei leo tama loa whaivangelia leo T.L. Osborne, o ianga pei e pasia le fua ia Reinhard Bunke. And Reinhard has passed it down to, he's passing it down to another generation to do the work of the evangelist. Ona pasi mai lea Reinhard Bunke I leisi fo inga e aunga tupulanga ina I mwhai ona whai a lava le ngā luenga lea al wha evangelina. I love Reinhard. He said it this way. He said, I'm plundering hell to populate heaven. Ia le nā nganga whai a kua kamalo al whai teita inga talana Plundering hell to populate heaven. E whale anga ina se oli ina I whato tele ina ia le langi o le talana malo. Amen. Amen. He sounds just like him. There's someone on the screen here that you might not know of. His name is Luis Palau. Ia ila le sta malo le sirsila mai lungo il tatou lisi tali tonua masalo te le whaalonga wa yolona ingol o Luis Palau. Yeah, and Luis Palau, I just describe him this way. He's like Billy Graham for the Spanish world, like South America, Central America. They all know Luis Palau. Yol tamalo la leo o Luis Palau. E pei o Billy Graham o te lo tatou lo Billy Graham e pei o Billy Graham I le tu sepania le tu le tau tala ngana sepania pei o na iaile America tu tonu ma le South America. Yeah, and so people all over South America know him. He preached in Spanish to the Spanish-speaking world.
e sila fia malava la e tangata mai Amerika I sauti a walka malo ma so tangata Amerika tau tala ngana sepania walta malo le tau tala e launga na fe awili ngana sepania. And so I was a volunteer at one of his crusades. I was singing in the choir. Ia no pestela ia le ila na foi pese lesi lesi na faolanga. Yeah, I was singing at the crusade, and so we were on the platform behind him, and he was speaking. Ia na utualan me la ila foi pese au ia la iluma la launga. I remember he gave the altar call as for people to come to Jesus. No man tuale lesi taimina ia faia le ole vala au I tangata e o mai te lia Yesu. And right at that exact moment, there was a healing anointing that came into the room. Al taimi level na o whaalongo ina ele whaunga o le whaamalo longa na sautu tonu o le no whaanga le whai ili whaalolanga. How many remember that when Jesus was preaching in front of the Pharisees, that the Bible says the power of God was present to heal? Man tua fo ile tala tuspa ile taimi o Yesu fe mai na ia o ile mele ile au farsaio fe mai na ia ile mamalu o le tua pole mana o le tua en whai ona whai ili whaamalo longa. You know, so the healing anointing was there. That's why some of us who preach, we say, just reach out and receive. Just take hold of what's here. Na ia ile le mana o le whaamalo longa ina. Me fui na ala ungal to tele fo yo isi tatou tele ana whai ile tala le fe mai. No lo apa tua ma avela whaamalo longa. But Luis Palau, he didn't say anything about healing. He didn't say anything about miracles. Al whawhita uli ele I saunoa ina pe ele I tau talangia el tamalo lea o Luis Palau. Le whaamalo longa na tele I ta ua voise mea winga I wavenga I le pō lea. He just talked about salvation. He just talked about Jesus dying on the cross. Na o lona talanoa lava I whaalatanga mai e tā lai ina Yesu na maliu sa tau. But the same work of Jesus that saves you also can heal you. Amen. Au te mana o te silafia mea nei o le ngaluenga whaito o tasi e Yesu e whaola ina I o le ngaluenga fwile na e tupu ai lo whaamalo longa. Amen. Forgiveness and healing are at the cross. Forgiveness and healing are available. O le whaamanga longa ma le whaamalo longa o mea umana o te tala mo I tātou na whai e Yesu sa tau. But here's the rules. Here's how God works. He confirms the word with signs following. That's Mark 16:20. Mark 16:20. Ile Marcos fruono los fulu lo fai mai o le tua na te whaamaonia lana upu I vavenga mwhailonga. Yeah, so let's just look at that again. Remind ourselves. The Holy Spirit, it says, Mark 16. Tātou wawailen na e whaamanatua ia I tātou le fe aule tau whai le Marcos fruono los fulu. It says they went out and preached everywhere, the Lord working with them, confirming the word with accompanying signs or signs following. Los fulu whai upu na lātou atu lea, matala I atu I mea ua ngalue whaatasi le li I mai lātou, ma ua whaamaonia le upu I whailonga ua muli ane ai. Amen. Amen. You know, when Philip was preaching to the Samaritans, he told them that Jesus was their healer. Ina wala unga Filipo I leo Samaria na ia whai I lātou I tau lo Yesu o ia o le whaamalolo mai. He probably said, Jesus heals, Jesus saves, and Jesus delivers. Tal tonu whapea tu Filipo o Yesu nga ke kiliva o Yesu na te laveai o Yesu fo ina te whaamalolo. And they believed it, and God demonstrated it. O le taimi ala na lātou tali tonu ai o na aliali ai leo le mana o le atua I nā le whaamalolonga. I've heard Billy Graham speak in person in Los Angeles. Yo tali tonu o na whaalongo fo ia Billy Graham o ia launga I Los Angeles. It was 100,000 people in one of the stadiums in Los Angeles. E se lau afe tangata I tonu o le isi no whanga ta alo te le lava. And he didn't speak about healing. Na te le isauno ina fo I le whaamalolonga. There was nothing for the Lord to confirm. There was no word put forth on that subject. Le ale mea tupu ina, e le eise mea whaamaonia I le atua,
lana whaamalolonga I lana upu I ngā taimili nā. So that's what the Lord taught me when I was at Luis Palau. He taught me something. Au iaila I le ngaluenga whaolaola al te mālole o Luis Palau I le pōlea. Nā o ina ia o le tua se mea. He taught me that any of these evangelists can have healing if they'll preach healing with salvation. Whapea meila ia leo le o onga le anganga o le tua ia te au. So se whai evangelia lava whai evangelia nei, e ali whaamalolonga I o lātou taimi, pe ana tautalangia whaamalolonga. You know, if you want something in your church, preach it from your pulpit. A e mana o tupu se mea I lau lotu, pe te mana o I se fua mai I lau lotu. La ungal mea nā mai lau pule la. You want people to walk in love? Preach on walking in love. Amen. A e mana o tangata sa vali le alofa, la unga I le sa vali le alofa. If you want prosperity in your church, preach on prosperity. Amen. A e mana o I le manuia I te tono lau lotu, la unga le manuia I te tono lau lotu. You know, it's not your job to produce the results. It's just your job to plant the seed. E leo sa tātou ngā luenga, le whaafua ina o mea nei, o le tātou ngā luenga, o le totō o le whatu. Let's just summarize everything here. You know, let's contrast the evangelist with the pastor, which is our next topic. Tātou wawa ai e lai I le pe whaatustosa inga o le mea lea mai whai e evangelia ana I le whai whiau. So the evangelist, he says, come to the Lord. E whai mai le whai evangelia, sau I le ali. The pastor says, cleave to the Lord. Don't leave the Lord. A whai mai le whai whiau, ia e pipi I matu mau I le atua, aua te alu ese. The evangelist the evangelist can get you to make a decision right away. O le whai evangelia e mwhai ona whai ai tātou ina ia whai ngofie ona whai tātou whiwhilinga le taimi lava nei. People come forward and they surrender their lives to Jesus. E o mai tangata I lumal wala au matu ina atua lātou o langa ia Yesu. The pastor can get the same results, but he has to patiently love people and love them into the kingdom. O le whai whiau la, e mwhai whiona ia maua lava le iunga lava le tasi, a e le whaafu se ia o lana mea lai whai whaawau o nā alofa ma ona sa ia tangata. So let's look at 2 Timothy 4:5. So e lau tusi lua Timoteo wha whai upo e lima. When I think of 2 Timothy, I always remember this was the last letter that Paul wrote that we have. O le taimi lava o te mawhau e le lua ko e Timoteo, e taulo mawhau wa o le tusi muli muli le tusi e Paulo a ele I. And I'm sorry. And I always think about, this is chapter 4. So this is the last letter and the last chapter that Paul wrote to us. Ia ma o mawhau e wa o mta upu muli muli le mta upu e whau. Mawhau o le mta upu muli muli o le tusi muli muli le tusi e l'apostolo Paulo mo I tātou malava. Well, look at verse 2. You know, this is for all of us training for ministry. O le whai upula e lua e au ngai ai tātou malava loa o ina mo ngā luenga. Preach the word. Ia e tā la ia tu le upu. Don't turn to first opinions. Turn to 1 Corinthians. Amen? Aua nei e mua su e mea na te mawhau ai ia e mua su e le upu nā mua Korinito. Amen. Be ready in season and out of season. Mai Paulo ia e whaamalosi, ma ia tāpena ina o e aso e taunga le mua I maso e le taunga le mua. I always say great faith has great preparation. Amen. Mwhai ono whaapea tos te whaatuatua tele lava, e tele lana tāpena penanga. I told Lassie, I said, you know, about 6 months ago, the Lord was telling me to start doing more video ministry and start being on the internet more. Ile ono masina taluai ia no whai eli tala lea na whai maile tua ia te au mana o mia ona tāpena pena ia au e whai ia e tāpena ina le ngaluenga le wha te kolonosi ina ia mwhai ona alu I whafo ia le tātou o nanga le ilunga ole upenga te whailangi. He wanted me to get ready because he knew what was coming. He knew that there was going to be a season that we would need to be
how to use all this video equipment. O te leiloa la le mea o le atupu o le taimili nei, aina sila fia le e le atua, e iai le kei mea kau fia e le whea i o waa, ia ai tupu lo le mea lea, e se le poto le ali, o le whai o le tātou vasenga I lungo o penga ta whailang. Great faith has great preparation. To e wha maonia e le tala lea o le wha atua tele, e te tau ona tele lona ola tā pena pena. Amen. Ona ola tā pena pena. Amen. What do you expect God is going to do with you in your ministry? O le ale mea na te whina ngalo e te tau ona whai e le atua I lau ngaluenga po lau lotu. Are you attempting great things for God and expecting great things from God? O loo e nau e whaini mea se tele mo le atua, ma e nau ina ia talia ina ni mea se tele mai le atua. That was the words of William Carey, a missionary to India in the 1700s. E le tala ta malonga o William Carey o ia o le missionary in India. He translated the Bible into Bengali and Hindi languages. Ia na ia whaalewina ia le tuspa ia ngana na o India. He's also called the father of modern missions. E mwhaiwhana whaingoina o ia o maua susoina o le ekalesia I ona po nei. Whaingoa o ia o le missionary o taimi nei. And so he said, attempt great things for God and expect great things from God. Pe mai a whai ke ngau e taliangi mea se tele mai le atua. Ia e loa foi foai matu I natu ni mea se tele mo le atua. Le lako e luaku. A whai e te nau e taliani mea se tele mai le atua. Ia e tusa foi malo nau e foai matu I natu ni mea se tele mo ia. We have to think bigger. God thinks global. Amen. E mana o mio na whaate lelo tātou mawhau whaua o fina ngalo le atua fina ngalo tele. So 2 Timothy chapter 4 and verse 5. Lua Timoteo e wha o foi upu e lima. 1 Timothy or 2 Timothy 4:5, it says, "Be watchful in all things, endure affliction, do the work of an evangelist, fulfill your ministry." Wha upu e lima a o oe. O Paulo le ia Timoteo. Ia e whautauta I mea umalava. Ia e ono sai mea tinga ai. Ia e whailenga luenga le folofola le tala lei. Ia e matua whai uina lau whaiva. Amen. So what is the work of the evangelist? It's preaching Jesus and bringing people to the Lord. O le ana luenga le whai evangelia. E launga ina Yesu ma amanu malo ina tangata mo le atua. Amen. In one of my Bibles, an older minister, he was a dark-skinned minister from another country. And I wrote this in my Bible. I wrote this down when he told me, and I kept it in my Bible all these years. This Bible is more than 20 years old. It's falling apart. So if your Bible is falling apart, then your life is not falling apart. Amen. Well, so I was in Africa when he told me this, but he said, always lead the people to Christ. Always lead the people to Christ. Right in front of my Bible. No, ia Afrika na ia sau no mai le stile talale ia te aule na tu sil pito idumo la tu spa ia fe mai ia taita ina tangata yake riso I taimi uma. Taita ina tangata yake riso I taimi uma. As a pastor, at the end of every service, give an altar call. Bring people to the Lord. Au fai tātou ma fai fe au tu low, so se taimi e mai ai la talata fai unga tātou sauninga. Whatanga ia le tangata e ave ele avanoa e o ai fita lia Yesu e ve mali. Amen. Amen. I'll just talk a little bit more about Oral Roberts. He was an evangelist who pioneered the use of television to preach the gospel.
O le tamalo leo Oral Roberts, o ia na amataina le mea leo le tala ina o le tala le lei e whaonga ia le poto leo i ona po nei. He used to, he called himself, called himself, he said, I'm God's delivery boy. O na ia wala awina o ia whemai o ia o le tangata na o le tamana nga ki liva pena whasaolotoina e le atua. And he said, when I would do the big crusades, he said, I would get in my room and get in prayer, spend time in prayer. Whemai a usauni e whaise se sauninga whaolaolanga o te alu i tongo le potu ia ma tā lai le ma whaia ila o lau taimi talo. He said he would just go out and he would give out everything that God gave him in prayer. He was just a delivery boy, delivering what God gave to him. O yolana me fai o le alu le fafo ile il temi tu la ile upu ma ia kiliva atu avatu ia kiliva atu pe yolana ngaluenga le kiliva atu me mana ole tu avatu tangata. Just passing out the blessings. Amen. Na olona paspasia kwa fa manuyanga. Amen. There was one minister, he was a missionary in Ghana, that's in West Africa, Ghana. Ia lesi au na ngai ngale il pitonu na Afrika. His name was Reverend Lawson, Lawson. Ia nao le ngona tamalo. And Reverend Lawson, he started the Divine Healers Church. It became a denomination in Ghana, Divine Healers Church. Na ia mataina le lotu le na o le whaamalo longa pe wha pe o le whaamalo longa maualunga o le lotu le ngona o lana lotu. Na mata o le lotu au uma e pe o se matanga luenga le whainga voile o le lotu wa ke lea. So his ministry, so many people were getting healed. There was people coming to receive healing. Hundreds, thousands of people were coming. Ola nga luenga la ko kele ya tangata u faolaina o to telefu tangata tangata u faamalolo ina o mai tangata ilana lotu malolo ai. So this is what he did. He took some oil and he anointed anointed a tree. He put the oil on the branches or the trunk of the tree. Ola na mela fai avele swau mafau uina le ongala au malala o le la au lea. And then he went home and anyone who needed healing would touch the tree and they would be healed. True story. O le mea e fai e alu o ia ile fale. Ai so stangata lava e pa ile la au lea i ona malo lo lea. Brother Harold, show me that in the Bible, that someone anointed a tree and got people healed. Ona ia faali mai le ia te au le mea na le tuspaia. Fe mai ele tala le tuspaia ele tangata na ia faau uina le la au a pa e tangata o malo lo. Well, how about Acts chapter 19 when Paul was at Ephesus? Ia o lo ile ngaluenga es fulmale iwa au ia Paulo i Efeso. And it says Acts 19 verse 11, it says, now God worked unusual miracles by the hands of Paul. Even that Fe mai le ngalu fe mai le foi upo sumal tasi o faia foi ele tua va venga sili limo Paulo. Unusual miracles, so that even handkerchiefs or aprons, cloths, were taken from his body to the sick, and the diseases would leave them, and evil spirits would depart from them. Fai upo sumal lua mai o lea ua vea ai solo ma i e tali o taota na ilona tino i e mamai o na mavaya i leo lo lato mai ua o i fafo foi ya te i lato ua nganga leanga. Amen. Amen. And so this supernatural signs, supernatural wonders, and the purpose is to draw attention to the message of Jesus Christ. O vavenga nei mawhailonga nei e tutupu. Au le ale fe au e maua mai i tātou, o le wha moe ina ia au maia mamanu malo ina tangata mo ke riso. So the true New Testament evangelist has signs, wonders, and miracles accompanying their ministry. So se whai evangelia moni lava la o le whea ngai ngā fou, e te tau ona muli tai e whailonga ma vavenga, e wha atau nuina, wha atoa ina ilona wala au.
Amen. Okay, so that's the evangelist. Tomorrow, not tomorrow, but later, the next hour, we're going to look at the pastor's office. Ia o le tātou wha-evangelia nā pol whai evangelia na ia o leisia tātou mta upo soa, ia o la tātou tala noi le ofisa o le whai au. So enjoy your break, and we'll see you soon. Ia manuia lau break ia tātou tue whiloa I stemi pupu.